Êvar baş civat û civakên Kurd û Kurdistanê îro em di bernameya Raman û Komelgehê de carekê din bi hev re ne. Îro babeta me li ser civat û civakbûnê ye. Di sosyalbûna her du têgehan de kategorîyan de em ê li ser ferqê wan di sosyolojiyê de em ê bipeyvin û ehemiyeta wî, giringiya wî ji bo me çi ye, ji bo civata Kurd ew kategorîyan ku me îro kiriye mijara xwe, em ê biçekşî li ser vîya bipeyvin. Civat û civak pir caran di axaftinên rojane û siyasî de heya ez dikarim bêjim di axaftinên entelektûelan de jî tên tevlîhev kirin. Lê ya rastî ew du têgehên ji hev pir cuda nin. Em dikarin bêjin du şêveyên sosyalbûnê ne. Lê ji ber ku em aniha ez dikarim bêjim di nava her du tîpên sosyalbûnê de jî dijîn, lewra pir caran em nikarin ji hev cuda bikin ka axaftin, ahlak, kultur, rabûnirûniştin, siyaset û hestiyariya dinyayê bi kîjan ji wan e. Ya rastî di sosyolojiya klasîk de ji aliyê sosyologê Alman Ferdinand Tönnies cara yekem ev du têge ji hev weka Gemeinschaft û Gesellschaft hatiye cuda kirin, ya ku li ser temamiya dîroka sosyolojiyê de bandorekî pir giring li ser hemû sosyologên piştê xwe de hiştiye. Gawa em dibêjin yani ew her du babet lewra ji bo me îro jî pir giring e, lê gawa em dibêjin civat û civak. Pêşî ez çend wek etîmolojîk ev bikim, ya rastî ez nizanim çi qas ew her du têgehên Kurdî wateya hemîn wateya ku em bêjin di sosyolojiyê de wekî Gemeinschaft û Gesellschaft hatine ev kirin, cuda kirin, çi qas ew wateyê dide ez nizanim, lê em dikarin vîya weke komel û komelgeh, cemaat û cemiyet, topluluk û toplum, em bêjin community û society, bi vî awayî em dikarin ji hev cuda bikin ku tivê vîya jî dîsa ev gotinane bi qasî ku Gemeinschaft, Gesellschaft hatiye bi naverok bihonandin, ya rastî ez sedî sed dîsa jî bawer nakim, nizanim yani gelo hemîn wate têde heye. Lewra min di ciyê di gel civat û civakê de min pêwîstî pê dît ku gotinên Gemeinschaft, Gesellschaft çawa ku klasîk êde hatiye bikaranîn, min ez vîya wayî vîya bikar bînim. Pêşî ez çend ewka bêjim ka ya rastî
تونیس دوان جوان گوتنان چه دخوازه ببیجه فرقیتی چوا چی دیکه اویا وکا یا راستی دو تگهین زدی هف بکارتینه وکا دیکوتومی بکارتینه دبیجه کو یعنی حیا امبیجن دما مدرنیته جی سوسیوم پیوندین انسانان پیوندین سوسیال وكا ديما شاكو يعني وكا جماعات بو وكا جيوات بو اللي بدسبيكرنا دما روني بوني بدسبيكرنا دما مودرنيتي و ازاديا تاكيكس و حزر كرنا فرد وكا سوسيومكي آزاد اتومكي آزاد جوه چاوه دا تکچونا او سوسیوم دست بکریه تکچونا بری او تکچون دست بکریه ام دیکارن بجن کو دیروکم روایتیه چیبونا حیا ام بجن دما مدرنیته یا راستی مروختکاره بجن کو وکا جیوات دیجیان یعنی حیا دما جیواکی بونه حیا وکا کوملگه بونه چه گوهرتن دناو پیوندین سوسیال یا ترادیسیونال دناو مروان دا چه نبویه او جیانا سوسیال جخورا وکا تشتکی خوزایی وکا تشتکی طبیعی دیتنه و چه جاره جبو گوهرتنا اساسن و سوسیال بونه جبو بو گوهرینن حول ندانه یعنی او حولدان بدما کو مروف رونی دبه و هش آزاد میدن تا که کسی آزاد داد که باولی به چای دست بیدی که جبه ایزاه مروف فاند که کو ام دنیای که جیواتی بونه دا تین دنیای و ام ویا وکا دانه شخاره قبول بکن و عرف و عادت و نرم و قیدین وی ام جخبر ام خویی ویا دبن و تیدا سوسیالیزه دبن و یا بردوام دکن وکا اوا ترادیسیونه که پیروز وکا تشتکی محصله وکا ناموسه وکا عادته وکا عرفه هر دوم دکه و ام تدا یا راستی بحقوقکی طبعینه یعنی حقوقکی خزایی هیا کو درو دورجی او گرتیه هشا هوبش یا جماعتی هیا و ام بجن هر کس دوی او کده د فکره لی دما تکچونا جیواتی بونه یا کو دما کوملگه دست پیدا که او دور دا ایدی حقوقا امبجن حقوقا کتی دا او تبا نه حقوقا خزاییه نه حقوقا ترادیسیونال کو شخوا بر تی فهم کرنه اللي دناوبرا كسن آزاد كسن مروين فردان ده ام بجن پیمانا سوسیال تی اوکرن او جواتا نو یا کو ام جرا ده بجن کوملگه ایدی کسن انونیم وکا جواتا پیمانی یعنی پیمانا سوسیال تی اوکرن لور گریدانا تاککسی گریدانا شخصی تنیه انسان انونیمن لی انسان دیگل جبر پیمانین سوسیال جبر هدفین جواکی کو لهوان او لهو کرنه
لهفكرنا كسوسيال هي دناواندا ادي او بحقوقك الراسيونال حقوقك النو حقوقك الراسيونال ياكو بيجومان دولات أوروبية لسر أساس حقوق خزائي حقوق طبيعي آتية هوناندن او ادی به حقوق راسیونال دست بدکن یعنی دکن لو تونست بجکو به وی و یا راستی ج جمعتا ما کو جیانا ما خزاییه سوسیاله بر به جیانک سوسیال یا کو یا راستی وکا کو ام وکا بیانیک بشتاری ویدبن بیانیک بشتاری وید جیانا سوسیال دبن دبه لبرجی ام فهم دکن کو تونیس براستی رخنگیره یعنی رخنه اساس یا سوسیومانو یا کوملگه دیگه و راستی نوستالژیه که حسرته که یا دما اوکه دگره دما جوات بونه یا کو مروف ده بخوازایی به کسی کو دناو آهنگ کدنن دناو آشتیه کدنن به هورت دیجین جهاب فهم دکن چه ناکوکی دناو براوان دا اوسا دوجو دون تو تنیه لورا اخلاقا کلتورا و سوسیوما یعنی سوسیال بونا او کده به غمگینی یاراستی سربیا پیوه تونیز بخواه آلمان که او که یعنی گندن آلمانیایه دناو گندان ده مزن بویه و لورا او تش جرا زیدتر وکا پروبلم وکا کریزا مروایتی کریزا اخلاقی دی او کرن لگور به جواتا کو تونیز دنویس نه سه موتیواسیون بنگهین و هستا گریدانی تینه پیش تونیز یکم گریدانا خوینیه ایدن جیرانتیه و سیام جی گریدان دوستاییه اوائن بنگهین یعنی جورین بنگهین انوانجی مالبات گوند عشیر و جواتن خجیک وکا باجاروک وکا قضا و گوندن جوات دما جیانا ترادیشنال دا در بیرنا هر خورتا جواتیه جواتا هر بربچاو جی مالباته yani malbat esası ve sosyal buniye peyvendiyen civakiyen beri moderniteye hemen mina le malbateke germ dibingehin hevgertini yani eku hevdu digirin alikariye hevdikin u her tişte behevra parvedikin u alikariye hevdu dikin de ya پیوندین ترادیشنال اینکو هلدبشن یا جبو آوابونا جیواکی دبن بنگه اساس بری هر تشتی د باجاران در چه دبن یعنی د باجار مدرن در روی دیدن شخا جورج سیمازی لسر تایبتی ده همین دمیده به فردیناند تونیس لسر متروپول جیانا متروپولی و پاره فلسفه پاره افدیکه لبر از کارم بجم تونیس بچک دبن تسیر مارکس دایا جبر کو او مروه کو پشت هلوشانا جماعت کنه در دکیوه ورته ویا وکه هومو اکونومیکوس یعنی اکو انسان به هر تشتی و توتال سنی لسر اوکا اکونومی دبارا خواه افدیکه وکه هومو اکونومیکوس بناو دیکه جوه گوتنه جوه تگه جی تفهم کرن که یعنی مروف گاوا که امبرجن دبه هومو اکونومیکوس جگلک نرخن دنگن سوسیال بونه جه دور دیکه یعنی قصداوی اوه که او دبه طبی
وەکێدن پرۆبلەمên din dest pê dike weka ku gawa ku ji nirxên ew qas irf û adet û nirxên hewbeşê tradisyonal ehlaqî dûr dikevî ê sosyalbûnê dûr dikevî û li ser tenê pere û yanî ekonomîk serê xwe değişînî dibe total homo ekonomîst çawa ku dibêje bêguman hin problemên sosyal û ehlaqî û kulturîyên din di mirov da derdikevin ortaya. Li gor tenez barame dikişine li ser faktoreke duyem ya ku sedema cudatiyê di navbera têgehên civat û civakê de ye ew viyana mirov e yani îradeya mirovî ye li gor vî du tip îrade hene ew pir giring in yani belkî ji bo sosyolojiya viya civatî û civakî kategoriya herê giring ew mesele îrade ye viyana du ew dike du tip dike dibe yekem vîna xwezayî ye di esasa vîna xwezayî de ji xwe civat çêdir tê holê duyem jî vîna rasyonal e yani vîna rasyonal yani îradeya rasyonal di esasa vî de jî civak tê holê ango civat û civakê li gor tevgerîna mirovî ji cudatî destnîşanê medide ser tevgerê wan ya li ser vîna xwezayî ye yan vîna rasyonalî ye. Di civatî de çalakî û tevgerê mirovî bi vîna xwezayî ve girêdayîne me got ew awaya tradisyonalê çêdike têkilî û pêkhatiyên civatî di navbera mirovan de wek xwezayî derdikevin holê bingehên vîna xwezayî xwînî erd dostayî ên ku maddî û wergehî ne û hem jî ruhî yani giyanî ye malbat awaya viya bingehî ne çawa me destnîşan kir malbat hem wek xwîn û xizimtî hem jî giyanî wek ruh û weka maneviyat psikolojî yekîneyeke pir bihêz e di ewka civatê de yani jêr dibêjin peywendiyên germîn yani germ heye di nav peyvendiyan de ji vê çaxê belê bajarê û metropol modern jî li gor tönez gesellschaftê yani civakê komelgehê tîne holê û li wir jî wîna rasyonal serdest e di dema modernîteyê de ciyê peywendiyên ku di esasa hevgirtin û alîkariyê de çêdibin peywendiyên rasyonal in civaka bajêr û metropola modern di bingeha vîna rasyonal raman berjewendî û peymanê de derdikevin holê peyman esasê çêbûna komelgehê ye di civakê de takekez biyaniyê ji hev dura biyanîne ji hewdû serbixwe û bi serê xwe ne lewra peywendiyên mirovî yên li wir nemîne yên weka civatekê germ û xwezayî û tradisyonal e lê ew têkos destkir tonandî pêxistî li ser bingehên rasyonal hatine çêkirin yani di nav takekesên ku li gor berjewendiyên xwe bi zanebûn bi rasyonalî tên bihev û peywendî yên sosyal li ser esasa vê vîna rasyonal çêdibe di civatê de mirov tevî bi cudatiyên xwe bi hev ve girêdayî ne yani çi qas ji hev cuda jî bin takekez li ser esasê berjewendiyên müşterek berjewendiyên kolektif bi hev ve pêvistiya bi girêdabûyînê digerin di civakê de tevî bi hemû girêdanên xwe mirov ji hev dû cuda û serbixwe dimînin çi qas jî girêdanê wan hebe ew girêdana rasyonal ya ku wek peymana sosyal têvkirin ev ya dihêle ku mirov veka ji hev cuda û serbixwe bimînin ne weka civatê de ku her daim mirov lê digere ku bi evkeke kolektif de ve sosyalbûnekê kolektif de be peywendiyên di nav civakê de peywendiyên tengîjî ne her takekez berê her tiştê serbixweya lewra ji azadî û berjewendiyên wî yên ku berê her tiştî ye
وی دیگل تا که کسین دن و دناو جیانه که پر شداندی ده yani ya rastî jiyana sosyal ya komelgehê ji civîtî cudatir her dem di nav stres û şitandin û em bêjin bi hirsbûnê de ye di nav hirsbûnekê de ye peywendî li berjewendî reqabet û danistandinê tîne holê hevaltî camerî fedakarî peywendiyên hestiyariyên din lawaz dibin ya ku di komelgehê de serdest e ya rastî tîpa bezirgan e bezirgan serdest e sosyologê klasîkê ku ji Tunis pêve civak û civatê li ser civat û civakê kar dike Weber e Max Weber e ew jî Alman e Weber li gor Tunisê şiroveyekê jê dînamîktir dide civatê li vir ez ê paşê ew gengeşî çawa di nav welatên nerojavayî de sosyolojiya ya welatên nerojavayî de îro tê münaqeşe kirin ser vîya ez ê piçekê behs bikim lê ewa hemû ji Weber ew digirin îstîfade dikin li ber ku Weber ji Tönnies cudatir ji bo civatê dibêje ku civat ew qasî zûtir weke ku Tönnies bawer dike ew qasî zûtir ji holê rana dibe di dema komelgehê de jî civat berdevam dijî û heta li gor em bêjin Durkheim ew pêwîstiyekê ye ku bijî ew civat di nav civakê de bimîne ji ber ku ew problemên anomalî ew ê bêqeydetî ew ê bêehlaqî bêkulturî û problemên takekesî ku ji ber îndîvîdûal bûnê takekesbûnê derdikevin holê veke psikolojîk ew civat dikarin jê ra bibin veka çareyekê tampon veka careyekê em bêjin sosyaliyê ku ew kesên ku tenê mane û nikarin bi xwe îdare bikin debara xwe bikin li wir pêwîstî ji cemaetê re ji civatê re her dimîne lê çawa me got Tönnies ji wan cudatir ew cemaetê bi rengekî yekser total ji komelgehê îzole dike di navbera wergeh û demê de sînorên tund datîne dibêje ku piştî ku civat tê hilweşandin êdî veger jê re tune ye yani veger ji paşta ji wana bîne jê re tune ye belê wano yani ez dikarim li ser vê babetê ya teorîtîk ê ku min çend bi çend ewqa min li wir got dikarim zêdetir bikim lê ji bo ku ez ê piçek bêm ser mesela me ji bo çi ev tiştê ku min got ji bo me girîngin û em îro ew ji bo me tên çi wateyê ez ê piçek li ser vîya dixwazim bipeyvim lê pêşî çawa ku min got îro ew babeta cemaetbûnê ji bo sosyolojiya ya nerojavayî pir girîng e ew weka dikarî bêjî vîya weka kategoriyekê yêgane unîkal ew dikin ku dibêjin sosyûma yani sosyalbûna rojhilatî yani ewka rojhilatî de cemaet ji holê tu carî ranabe yani cemaet di civakên rojhilat de bi taybetî di İslamê de her û herî ye yani ew piştê cemaet nayê hilweşandin ji holê ranabe li vir ji bo ku baştir dikarî bi mîzah bikim ez ê çend tiştên piçek ji babeta xwe piçek ez ew bibim piçek jê dûr kî bikevim
لێ ji bo ku dikarin baştir vê babetî izah bikim. Di Lacan da Lacan evka psikiyatrîstekî filosofîk Fransî ye ya ku li ser yanî xwenasiyê zêde xebatên vî henin. Dibêje ku gava ku zarok pitik ji diya xwe cuda dibe, fam dike ku ew diyavî ne organekin, ne yek tiştekê, ne yekin, ne bihevvene. Weka zarok ji diya xwe têdigeye ku tiştekî cudatir e, jê cudatir e. Vêgavê tiştek di zarok da dest pê dike heya dawiya jiyana mirov pêra dimîne ku weka ku kêmasiyekê vî heye. Weka ku tiştek ji kêm e. Lewra her weqt çi qas komelgeh pêş bikeve jî çima çi qas di nav komelgeha da mirovên rasyonal tev bigerin jî beke pêwîstiya mirov psikolojîk ji cemaetê re heye, ew cemaet gerîna lêgerîna dayîkê, yani peydakirina jinû we ku bi dayîkê ve bibe ew. Yani ew wate dayîk li vir dibe ku mirov veka metafor ew bike, weka ya tiştê germîn, tiştê bi şefqat, tiştê ku sosyal, alîkar, her piştgirî, pişt, weka evkê. Min çima viya behs kir ji ber ku ya rastî li ser esasa viya sosyologên bi taybetî Hindistanê ew dikin ku îddia dikin ku yani li welatên Rojhilat da weka Hindistan û weka welatên din, komelgehên din de mirov her daîm wek zarok dimîne, her daîm bi girêdayî bi dayîka xwe dimîne. Yani heya çi qam mezin jî be ew weka mirovekî ji dayîka xwe serbixwe nabîne. Lewra jî di esasa viya da ku ji dayîka xwe ji xwe cuda nabîne û her daîm digel dayîka xwe ye, tevî dayîk bimire jî çawa jî be ew dîsa yani bivê evkê de ye, têkiliyekî ciyanî û manevî evkê de ye. Lewra ku cemaetbûn, lewra ku civakî esasa unîkal ya sosyalbûna li Rojhilatê de ye. Îro ew kesên ku piştê modernîzasyona civakên li Rojhilat rexne kirin, gotin ku ewa weka westernîzasyon e, weka ku em bêjin kultura cuda ya derwa ye ya emperyalîst ye ya evkê ye. û dijî viya rabûn alternatîf, modernîteyên alternatîf xwestin bikin. Îro li Îranê em dikarin bêjin îro li Tirkiyeyê, li Çînê, li gelek welatên li Rojhilatê li ser modernîteya alternatîf, modernîteya ya ne rojavayî tê axaftin û di girêdayî bibê jî li ser sosyolojiya nerojavayî tê axaftin. Yani sosyolojiya ku em bêjin ji sosyolojiya ya rojava ya klasîk cudatir e tê axaftin. Lê dema ku mirov li wan digere yani ka ew mekanîzmaya kategoryal ya ku xwe pê ew dikin, pê reva dikin, pê meşru dikin ka çi vê çaxê tiştê ku herê serekeyê ku tê bîravan ew cemaetî ye, cemaetbûnê ye. Niha elbet li ser esasa viya gava sosyolojiya civakekî wisa be
گاوا مدرن بون و سوسیال بونا جیواته که لسر اساسا جماعت بونه بگاوه هر آلین جیانی سیاسی، اکونومیک، کلتوری، اخلاقی تی گوهرتن وگاوه براسته گاوا کو جماعته مگو جماعته جی مالبات یه هری گرینگه وگاوه دولت بونجی و دناو دولتی دا جی جماعت بون و بابابون یعنی بابون پاترنالیزم دبه اساسا سرکه یا شیوه یا اداره کرنا وان دولتان بان جیواکان یعنی باوی کولمان باتی دایه لسر میناکاوی همین تشت د سوسیوما جماعت بونه ده د اداره کرنا دولتی ده دبه کلتور اساسی یا سیاستی یا جرا دبجن پاترنالیزم او لیدر خواکا باف تی انشا کرن و تی فرس کرن سر جواتی جبرکو دبه جدر ورا گرتی بن ام بهودرا آلی کاری بکن ام وک مالباته که بن و گاوک و ام وک مالباته که بن ام تکارن خواه کلتورو پیواجوی او کندن یا اندنان بپاريزن يعني وكو او كبه او تشتكي جبي آريدا پر گرينگه مروفت كاره بيجه د اساس همو دیکتاتوریان ده توتالیتر بوینان ده و اوتوریتر رژیمان ده اساس سوسیولوژی وان بنگه وان بلند کرنا دیسکورسا جماعت بونی هی یعنی دجیه کوکو تو کوملگه بونی او بکی لور نکاری فرقیتا کوملگه جی فرقیتا پکتی جی کسین جدا یا راسیونال ينكو بهورا بالديمقراطيكي بالتوليرانس بهودرا بيمانك او كرنا كو هم جدابن هم بهورا تشتين مشتركي وانا لليفر جدابن جهولي رادبه جدابن دوي جهولي رادبه جبركو دوي ام يك اراده بن اراده ما وكا بينابه گلو اویا او تشتکو تی گوتن بوی آوایی یا راستی ده پراتیک ده بجیتی یعنی البت باور ناکم جبر کو دما مدرنیته ده قانون کدن هیا کو ام چقاز جی بری خواه بدن تشتین کبنار و تردیسیونال تشتکو ام ویا دیکارن بکن نه تردیسیونال بخواه نه جماعت بون بخواه لی جماعتیزمه جماعت پاريزية يعني تراديسيوناليزم و جماعت پاريزي جماعت بني يا خسر و تراديسيونا خسر جداتره يعني نه همين تشتايه يعني ايرو ام تكارن بيجن ريخستنا داعش در كتورتي قوت بكا كويا دما محمد او ايجادك يعني وكاكو او دما واني جماعت بنا دما وانا ليا راستي او تقليدا دما جماعت بنيه يا دما بيشين يا اسلاميه تقليدا آلية اوكا مودرني يعني مودرن ام كارن بيجن هر شخص بيجه كو از تراديسيونال او دكي ما تشتي قدسال دو باريزم از تشتي جماعتي دو باريزم يا راستي يا في مودرنيزم لنا او كجبركو دي جماعت بنا اساس دا يا راستي برنامه تنية ديسكورس تنية او جخوا بر يعني منطقة جماعت بني جخوا بر تزانين او خزائية او تشتكي تابعية او ام جي كتابان بيافهم ناكن جي كسي كس جمرا خواندنا بي ناكه پرواندا بي ناكه اشتاسيونا بي ناكه ام بخد چيبونا خدا ام جخوا تين دنيا كي دوسا ام چيدبن جماعت بون یان ترادیسیون بخواه یا خسر سرخواه ناپیوه اوش خواه بر تیزانین بله او بابت که پر گرینگه به طایبتی جالی سیاسی و مراف لسر و بسکنه لی جبرکو از کرد ببرم جبرکو یا راستی دم اوکی دم
نها من ایرو جیباتین روشلات تا چوا او تکرین مثلا جماعت یا راستی او کجی ولاتین روجاواجی به تایبتی پشت گوتن این دیسکورسن پست مدرنیته لروجاواجی کسی کو پیوستی به جماعت در کمالگاهی داد نه کمالگاهی ده هیا هنه دیتنی نوسا در کتن هولیج بر کو گوتن کو yani komelgeh nikare her kesi entegre beke sosyopat dert kevin hole kesin ku veka lümpenizasyon veka nizamçı dert kevin hole kültürel şizofreni dert kevin hole problem dert kevin hole tekil levra او جمعت بون حياجيه كي مروف دبي او بكه يعني حياجيه كي امكان بده جبو تشيبوناوي لی او طبعا لحمو ولاتین روجاواده نه هر سوسیولوژی ده بویاویه سکارم بجم مثلا راسیونالیزاسیای هری بالکش انترسان سوسیولوژی اسکاندیناویه بتایبتی یا سوید ده سوید ده دجیه او که دجیه سوسیولوژی جماعت پیوندین سوسیال یا گرم او کاتگوری دیگه کسا بکارتینن yani jüve ku ne vaka sosyon vaka tipeki ideal ya cüda mrovya emrejin dinav komelgehi de inşa beke le je tiştin vi pozitif ya ku karın alikariye mrov bekin take kes bekin vaka şefkat vaka hevdu alikari kirin vaka yarmati hevdu kirin hevgirtin u tiştin germ yani haskirin u tiştin germin alakatin germin peyvendiğin sosyal germin mrov tikare van taybetmendiğin cemaati ku tişteki bir ahlakine tişteki bir başın tikare teni van taybetmendiyan bikar bine jibo komelgehi dinav siyaseta sosyal ya komelgehi de bele jibo me tişteki per gering az tişter jivar bejim problema me eve ku em ya rasti bi sosyal buneki cem'ati ya xortu kevne şopiyeki pir xortu hezeye nameda u heyan haji usaya heyan haji em dikarin bejin em zeydetir sosyumeki be kevne şopine diciye ku em bejin komelgeh u modernite dene tabi sebebi vi sosyolojik henin ya rastî eger em li mesela me ya devleta Türk mêze bikin ya rastî meydana şerê herê mezin divê meydanê de ye meydana cemaatbûn û komelgehbûn eydane ne Türk ne Kurdan bi taybetmendiyên wanî etnîkî ya Tirkî asimîle dikin ev 60 sene bimine bi taybetmendiyên Tirkî nikarin Kurda asimîle bikin. Ji ber eger em li kultura Kurdî ya tradisyonal binêrin ji hemû kulturên tradisyonal yê vê herêmê xorttir, devlementir, zengintir e û Kurd pê şanazin, pê serfirazin, pê serbilindin. Türk me xwekirine di nav kirasên moderniteyê, kirasên komelgehê û bi devletbûnê. Bi devletbûna komelgehî tên li ser me ferz dikin ku ev medeniyeteke ji medeniyeta cemaatbûnê devlementir e, universaltir e, baştir e, dema cemaat yani komelgeh buneye dema em bejin devlet buneye normin hukukên rasyonale dema hukukên tabiî ya xwezayî derbas bûye lewra li ser esasa viya me Kurdan bi taybetî
standartên sosyal ya Kurdan, sosyal bûna Kurdan weka tiştekî xirab û ne aktüel, weka tiştekî êdin ê nenormal înşa dikin, wêne dikin û bi rastî di ser esasê viya da me dikin êdin û asîmîle. Yani Kurdan li ser esasa di navbera wan du şeveyên sosyal bûnê de ev dikin. Şerê wan şerê ku em winda dikin şerê ew şer e. Ne şerê etnîkî di navbera her du etnîkan de ye. Kulturên etnîkî û zimanê etnîkî de ye. Zimanê Tirkî ji me re vek zimanê Türkmeniya berê ya ku ew ku şildim bildim nayê. Anaha veka huquqa rasyonel ya Avrupayê ya Russo ya nizanim yekîtiya Avrupayê veka ronîbûna Avrupayê tê veka modernîteya Avrupayê tê veka çawa atayê wan gotiye veka muasir medeniyetê tê. Muasir medeniyet ne muasir kultura etnika Türkiye ne ya zimanê Türkiye. Li vir şer bi me re divê şewkê de ye, divê arena de ye, divê meydanê de ye. Lê bêguman divê meydanê de em dikarin bêjin Kurd problemê wan heye. Yani veka bêjî çi ye ew ka Axiles yani Axiles topu ya me ew e ku em di tunebûna dewletê de nikarin di ciyê cemaetbûnê de sosyalbûna komelgehê pêş bixin ji ber ku êko komelgehê êko sosyal ewkê yani peymana sosyal di navbera cemaetan de di komelgehê de ava dike ya rastî devlet e siyaset e lê ya rastî mekanîzmayên devletê ye. Dema ku devleta te tunebe bêguman tu di dema modern de tu xwe paşta dikişînî yan xwe paşta dikişînî nav cemaetê xwe xwazê di dîwarên cemaetê xwe de ji ber ku dîwarên cemaetê ji derve re girtiye yani kesê biyanî kultura biyanî gava ku heya ku tu cîwatekê cîvat girtiye weka sosyum kesên kultura ji derve nikare were te asîmîle bike lewra we dîtiye di pêş modernîteyê de Kurd asîmîle nebûne. Kurd xwe parastine û Kurd xwe bi rengekî pir baş jî parastine. Lê îro mesela em dibînin li başûr bi rengekî din di navbera modernîte û çêkirina komelgeh û ya peywendiyên cemaetan de bi rastî guhertinekî sosyal ya pir dînamîk heye. Em dikarin bêjin piştê demekê em dikarin bêjin ku bi rastî li ser esasên ya cemaetan li başûr tevî ku problemên neopotîzm, tevî problemên eşîretî, tevî ku gelek problemên din henin. Wextê min hebe ez ê heta dikarim yeka tiştekî praktîk jî mînak bidim. Lê yê ji bo wa tiştên ku ez dibêjim li vir weka ferqiyata di navbera cîvat û cemaetê em hûn dikarin di her jiyana rojane de di her bûyerê de kîjan bûyerê bigirin em dikarin viya test bikin. Yani em ya bi sosyalbûnekî komelgehî lê xwe nêzik dikin yan wek sosyalbûnekî cemaetî xwe nêzik dikin û di navbera viya de jî bi rastî di navbera însana de problem heye. Carna krizên kulturî, ahlaqî, siyasî, ekonomîk, ticari danûstandin pir peywendiyên rojane yani jiyana rojane de ji ber bi rastî du standartên cuda ya hebûna mirov, hebûna sosyal bûnê hene û em bi kîjan ewkê bi kîjan tîpa kulturî em bi hevdûra bidin bistînin divî tiştî de em divan krîza de.
لێ ji ber ku wextê min xilas dibe ez dixwazim tevî her tiştî têgehekê din bînim ortayê û bêjim ku em tevî viya ku ew problema me ye problemekî mezin e krîzekî mezin e lê gelo em dikarin weka mekanîzmayekê tampon ji di navbera ew cîwakbûn û komelgehbûnê de em ev bikin ez tiştê ku tê bîra min weka komelgeha em bêjin medenî yan jî cîwaka sivîl ya ku ji aliyê siyasî ve divê weka rêxistinekê weka rêxiravekê em bêjin netewî divê di nav Kurdan de di komelgeha Kurdan de divê bê ava kirin ew weka em bêjin dikarî be di tîpên her du tîpên sosyalbûnê de hem ahengiyekê em bêjin demkî teperî rolekî teperî bileyze divê em li ser vîya piçek serê xwe bêşînin ji ber ku probleman e ew tişt di navbera îro jiyana me sosyal da di her warî da yani di her tiştî de kîjan tiştî ji min re ji jiyana rojane mînak bidin ez karim bêjim kabûl li vir işte di evkê me de di cîvatê me de li ser vîya krîzeye heta ez karim bêjim sosyologekê evkê sosyologekê îranî ya ku li Parîsê dimîne wî dibêje îro mirovên ev tiştê ku ez bêguman tiştê ku ji bo Kurda dibêjim ne tenê ji bo Kurdan li rojhilata navîn de problemekê hemû komelgehan e dibêje îro yani rojhilata navîn de komelge jiyana sosyal di nav şîzofreniye kulturî de ye yani di navbera her du evka de di navbera her du tîpên sosyalbûnê de belê hevalno ez gelek durû dirêje ev babet em ê gelek carên din em ê ser vîya bi taybetî di nav komelgeha Kurdî de mesela mijarekê min heye ku di folklora Kurdî de cemaet bûn yani çawa ye ew çawa tê dikirin lê em ê li ser pirsane bikin pirsa yekem dibînim gelo mamoste tu derheqê peymana Medîne a sosyal de çi difikirî Medineya sosyal yani tu behsete ya dema Muhammed da eko veka Medine anlaşması yani peymana Medine de evkirin yani gerastî ez girêdayî bi babet min ya ku îro ez ev dikim pir ez dikarim di kenarê de bêjim kenarê wî de ye lê bêguman bajarbûn çi demî be bila be yani bila dema berî modernîteyê be bajarbûn tîpekê komelgehê ev dike komelgeh yani peywendiyên sosyal ya komelgehî pek dîne ne cemaetî ya rastî di konsepta em bêjin Muhammed pêxember de yani bi avakirina medeniyeta komelgeh heye yani şixwe ew em ji vî alî de İslam bixwe dizanin Qur'an bixwe jî wisa ku ew weka pişta jî alî İbn Xaldun pir baş hatiye ew kirin pêşxistin weka Umran weka medeniyeteke bajarwaniyê ya ku li ser wan eşîretbûnê qebîleyan evkan kultura esebiyeta qebîleyan em bêjin ji holê rake hatiye pêşkêşkirin yani weka însanara bêguman de evka sosyal ya Medîne de jî medenîbûneke komelgehî ya wisa heye ez sabêjim
سلاوکێکی یاشە پرسێکی من هەیە گەلۆچشما چێپێن کووردا عینی وەکی کەمالیستن دەولەتە ترکا لە دژی هەموو کێونەشوکیە منەتەوی دەرکەتن لە دژی عەشیرەتان دەرکەتن گرنگیە مەدرسەین کوردستانی ناس نەکردن و هەربەکردن کەک سەرهەت پاپێر بڕاستی ئەو بابەتێکی پڕ بەرفرەیە بەرنامەین پێشتە ئەس خازم سەر بێ مەسەلەی gelek bisekinim ya rastê nêrîna min ne ez îtiraza min heye li ber pirsêra ew mesele pir tê axaftin ku çepên Kurdî di salên hefteyî de ya rastî veka kemalîstan tevgeriyane ez dibêjim ew kultur di nav Kurda da ne veka nav çepên Tirka de ye yan ne vek nav kemalîstên Tirka de ئێمە مەسەلا تەوگەرە و ئەس کە تێدا کار دەکردم مەلەیەن مە سەر تاجێ مەبوون یا ڕاستی ئەس باوەرم سەر هاتوو ji تەتوانەیی و مەلەیەن تەتوانیت و ji min baştir zanî çi rol hebûn çi rolê wan hebûn di nav tevgera siyasiya me de ew mesele piçek divê rastî objektif bê ev kirin bêgumane ku ew kultura kemalîst ya ku radikal dijî tradisyonan sekînî û wekî nihîlîstî dest pê kir nihîlîzm ma kultura wan dest pê kir di navbera wan da problemekê mezin çêkir bêguman belkî ji bo wan ew rasyonel e lê di kultura Kurdî de ji demên mîrektiyan bigire û piştê wî heya dema şêx û melleyên Kurda bigire û dema daviya sê sala 19 û destpêka sê sala 20 di pêşveçûna neteveperveriya Kurd ya siyasî bigire di Cemiyeta Tealî Kurdistan heya ya azadî û pişra hoybûnê bigire û di serhildanên Bitlis û Dersîm û Şeyx Saîd û wan de bigire di hemûyan de ronîkpîrên dunyevî û dîndar ên Kurd digel hev bê problem li ser esasên kurdiyetiyê li ser esasên netewîbûnê bi hev re bûn ew nakokî ya ku tu dünyavî nizanim ji rê derketî ez tu dîndarî tu ew kî ew tişt weka tradisyon bi rastî em dikarin viya weka sermayeyekî kulturî ji xwe re viya nas bikin bame tiştekî wisa nebû ew belkî jî ji dema Şerefxan û dema Ehmedî Xanî di Ehmedî Xanî de ew tişt pir baş hatiye honandin weka tradisyon di nav neteweperveriya Kurd de heya îro jî ez dibêjim tê lê ez dema piştê derbeya heştê weka dema nihîlîzm di nav Kurda da bi nav dikim divê mirov dema berê heştê û piştê heştê tevlîhev neke divê wana cuda bike nifşa salên hefteyî ne nihîlîst bûn ev bê tradisyon ma bûn yanî kesên ku ji wan re werin tradisyona neteweperveriya Kurd ya berê Cumhuriyetê ji wan re îzah bike neqil bike em dikarî bûn bi tiliyên destê xwe wan hejmarê wan bihejmêrin kestin nebû em rabûn kesên ku em bêjin bibin mînak weka kulturî divê ew kêdatin nebûn lê tevîbiya ez dibêjim ku nifşa salên hefteyî bi vî radîkalî û bi vî nihîlîzmê dijî tradisyona nirxên xwe derneketine lê dibe ku nirxên xwe zêde nas nedikirin yanî çawa ku aniha nas dikirin nihîlîzma siyasî îdeolojîk ya Kurda piştê salên heşteyî di nav Kurda da serdest bû belê lê ew babetekî pir dûrdirêj ez taybetî ez ê li ser wê bisekim gelek spas dikim pirsên din tune ben ez îro
برنامه خلبر بداویتینم و حیا بابت کدن ده هفته بده از جوارا خوشی خیری باشی قنجی دخوازم لی دوی جاره کدن ام دوباره بکن که او خمساریا کردا دوی مثلا کرونا ویروس دا پروبلمه که آلوستر خرابتر دبه از گلک سیگنالین گلک خراب باجارین خواه باجارین دیاربکری باجارین مردینه دگرم یا راستی او پروبلم که ام دکاریبن لگور تدبیرین تندرستیه تبگرن ام تکارن ویا آزادی آخر او بکن یعنی یا راستی گوا که تو تدبیران نگری دو من خبرك بيست جرح حي نظام 200,000 نظام شخص جزاي بردان يعني ضابطية بوليس اسكرد كن جزاي ددن لدوان دخن كو تدبير انا قلت يعني يا راستي قواكو ام تشتكو بيفيست ام بجناينن او حقوق خايا طبيعي ام بجناينن بيغاوي سردستيا زورداريا دولتي لسرخ فرزكن زاني yani çima em dve zordariye çxara rava dik. Tedbirê xwe bi xwe bigire hem canê xwe hem canê malbatê xwe ya bajariyan û Kurdistan pê biparêze. Silav û rêz heya heftaya bê.